the same God yamuhaye kwica uwo agomba, alimpatia kuua wote anayetaka. niwe yamunanije kwica Meshaki, Shadrake na Abednego. Ndiye alimshindwisha kuua Meshaki, Shadrake na Kumbe Abednego. naho ubifise, kumbe hata kama ugomba kudetekta unapaswa kudetekte abo afise, pale ambapo anavyo, abo afise, wale ambao anao, kugira ngo nuhagurutse intambara nuwaguhaye ivyo ufise, ili usisimamishe vita na aliyekupa vile ambavyo unavyo. Daudi ahejeje guhabwa vyo, alipomaliza kupewa vyote, yahindura abagore uko ashaka. alikuwa anabadilisha wake kisi anataka. Ashatse muremure yavuga muri pale, akitaka mke mrefu alikuwa anasema mpale, zana muremure, leta mrefu. Imana ikicecekera, Mungu anajinyamazia, narabiguhaye, nilivikupa. ashatse uwinzobe, akitaka mwekunda, leta cheupe, zana uwinzobe. bakamuzanira neza, wanamletea vizuri. ashatse wakufanana mie, akitaka usa nanje, zana cheusi. Nangorane, hakuna tatizo. Imana nangorane kuri hakuna tatizo. Kwa hiyo bisigura ngo Imana ariteka, inamaanisha Mungu alikuwa akijua, kuko yari yamuhaye vyo, maana alimpa vyote. ariko Daudi, lakini Daudi muruko guhabwa vyo, katika uko kupewa vyote, aribagira gushira kwa kalimite, akasahau kuwekeza eko limite, ko kwibuka yuko wabimuhaye afise uko ameze, ya kukumbuka kama aliyevimpatia yuko na gisi yuko. uza gusohoka ngaho ufise kalite zishoboye gutuma ubaho n'importe ka. Utatoka hapa uko na kalite ya kusababisha unaishi popote na gisi ilivyo. Daudi achagenda hejuru y'izuguca, akaenda juu ya nyumba hivi, ariko afata kayaga, iko na kula hewa, abona umudamu w'abantu, akaona mke wa watu. Imana yamwemereye vyo, Mungu alimkubalia vyote, ariko Imana nikunda basambura ingo, lakini Mungu apendi wanaobomoa ndoa. Imana yamwemereye vyo, Mungu alimkubalia vyote, ariko Imana ntikunda karenganyo, lakini Mungu apendi kaoneo. Daudi arahagarara ku musozi, akasimama aho hejuru y'inzu, hapo juu ya nyumba, ahamagara umuntu, akaita mtu. erere yambe kosa la umudamu w'abandi mke wa watu ariko aroga ikanakoga atarambara n'impuzu hajavaa tangu uhamagaye n'undi mugenza unaita na ungine rafiki yako nawe nyene amurabe na ye pia mtizame umbonera gute tunanioneaje no mamze uyu niwe uyu ni yeye uyu mbega n'uwandu wewe wanani huyo wewe mudamu wa Uri eto ni mke wa Uri yendo muzanire nenda umniletee alicho mwama akenera akagikena kuna kile mfalme anakitaka na kikosa baragenda baramuzana wakenda wakamleta Imana iraceceka Mungu akanyamaza bakundi Daudi yafata bashaka kisi Daudi alikuwa anachukua wenye anataka yibagira ko yafashe bidakwiye akasahau kama amekamata vitu baramuzanira uwo mudambe wakamletea huyo mke amaze gushika alipofika umwami ni asiguza mfalme akukuwa na tafsirisha atwara umugore wabandi mu cyumba akapeleka mke wa watu chumbani Imana kimya Mungu akanyamaza bega ibintu ukuntu bitoroshe gisi vitu si rahisi ukuntu rimwe na rimwe bitoroshe gusengera utavyara ngo avyare ukagusaba iminsi 3 turi kuri isonze gisi sio rahisi kuombea mwenye azai ili azae inakomba siku 3 ya mafungo ariko Daudi biramworohera gutwaza inda aho nyene lakini Daudi vikamwea rahisi kubebesha mimba hiyo huyo muda too much Daudi yejeje gukora igikoko Daudi alipomaliza kufanya abwira umudamu genda hariya muzu yawe akaambia mke wende kwa aremeza ko abiyizi anakubalisha kama anajua yuko yafashe udakwiye gutahiwe ya kuwa amekamata mwenye kukuwa na stahili kwenda kwake arigendera akajendera inyuma y'imisi nyuma ya siku uje mudamu arumva ule mama akasikia tangiye guciragura anaanza kutematema tangiye kubona amezi ararengana anaanza kuona miezi inapita bya bimenyetso muzi zile sinya ambazo mnazijua ararungika inkuru akatumana habari Daudi yego ivyo twakoze twarabikoze ndivyo vya tulifanya tumevifanya ariko bifise ico vyakoze lakini vina kile ambacho ilivifanya okay tabigenze gute tubifanyaje nafashwe nakamatwa kumbe yarazi ko yakoze amakosa kuva mu ntango kumbe alijua kama amefanya makosa toka mwanzo ngo muzanire Uri eti nileteni bamuzanira Uri wakamletea Uri aramuha ikinyobwa
akampatia kinywaji. uri aranywa. Uri akanywa. Ahejeje kunywa Alipomaliza kunywa, ntiwari umutima mwiza, haikuwa roho nzuri, zari kalkile mbi. ilikuwa hesabu mbaya. Naje kubohora umuntu jewe, Nilikuja kufungua mtu naje mimi. kubohora umuntu jewe. Nilikuja kufungua mtu mimi. Ivyo biharuro biri muri vide, Hizo hesabu ambazo ziko muwazi, reka kubiharura imbere y'uharura ibiharuro bitarabaho. acha kuvisabia mbele ya yule ambaye anahesabu kabla hesabu hazija kuwepo. Uri ahejeje kunywa, Uri alipomaliza Dawudi kunywa, amubwira ngo agende Daudi akamwambia bajyame n'umudamu wiwe, alale na mke wake, ku buryo iyo yari kuvyara kwa jinsi hata angezaa inyuma y'amezi indwi nyuma ya miezi bari 7 kwemeza yuko umwana yavutse hataragera, kumbe yari yatwawe kare. angekubalisha kama mtoto amezaliwa jaenea, kumbe mtoto amebebwa mapema. Ariko ya mana ihana icecetse, Lakini ule Mungu anayepiga kukimya iricecekera mu birere vy'ijuru. akajinyamanzia katika anga ya Ndasavye ngo nigiye icecetse umenye yuko iriko irakora ivyo iriko irakora. Ninaomba hata nyakati ananyamaza ujue kama anafanya Igihe anachofanya. icecekeye abitwa ko baguhagurukiye, Nyakati ananyamanzia walioitwa kama siko wamekulikia, yakwirengagije, sio kama alikupuuzia, ahubwo niko ameze. lakini ndivyo alivyo. Uri ageze hanze Uri alipofika nje ajyama ku muryango, akalala kwa mlango. Dawudi avyumvise Daudi alipovisikia aramuhamagara, akamwita, hey, we nibiki we ni nini? wewe bara Wewe lala wapi? ngo sinshobora Eti siwezi kuja kuryama mu rugo, kuingia kulala ndani ya nyumba, kandi igisirikare c'Abisirayeli tena kijesi cha Israeli kiri mu ntambara. kiko kwenye vita. Ahejeje kwemeza Imana ko atahura ico ajejwe kuruta Dawudi bahagararanye. Anamaliza kukubalisha Mungu kama anaelewa kazi yake kuliko Daudi ambaye wako pamoja. Kora ico ukwiye gukora, Fanya kile ambacho ungepashwa uha abandi kufanya. akaryo ko gukora canke kudakora ivyo bakwiye gukora. Patia nafasi wengine watu kufanya au kuto kufanya vile wangepashwa kufanya. Mwese hamwe muzaba muhaye Imana akaryo ko gukora ibikwiye kwikora. Nyote mtakuwa mnampatia Mungu nafasi ya kufanya vile ambavyo angestahili kufanya. No muri ino ndwi igiye gukora ibikwiye na gukora. katika hii wiki anaenda kufanya vile anastahili kuvifanya. Ndatuye ku buzima bwawe ko muri ino ndwi Imana igiye gukora ibikwiye gukora. Ninakiri katika maisha yako kama Mungu anaenda kufanya vile anastahili Uzobibona, utaviona, utangare, uvuge ngo Imana ni nziza. useme Mungu ni mwema. Ndacari muri ino nguru imbere yuko nsengera abantu. Ningali katika hii habari kabla Oh kuombea my watu. father, my father. Oh data wanje, data wanje. Uri Dawudi abonye ko vyananiranye, Daudi alipoona kama vimeshindikana, ahitamwo kumurungika gupfa, akachagua kumtuma na kufa. amwandikira icete kimwica. Akamwandikia barua ya kumuua. Muri ico cete abwira umukuru w'igisirikare Katika hiyo barua akaandikia mkuu wa majeshi, ngo uyo muhungu eti huyu munshirire hagati y'abantu bariko barapfa neza. mtie kati ya watu wako na kufa vizuri. Aragiye Akenda, yagaragaje ubwizigirwa ku Mana a 100%. alionekanisha uaminifu kwa Mungu 100%. Dawudi nawe ariko aragaragaza 0. Daudi naye anaonekanisha 0. Bageze kuri terrain Walipofika kutera, bigenda uko nyene, ikaenda hivyo. baza kumubwira amakuru, Wakaja kumwambia urugamba rwari rushushe, eti vita ilikuwa Abisirayeli bapfuye. wana wa Israeli walikufa. Zari inkuru umwami atihanganira. Ilikuwa habari mfalme alikuwa Ivyo ni biki? hiyo ni nini? Ariko warungitse inkuru Lakini aliyetuma habari yacambwira ngo na Uri yapfuye. akamwambia na Uri alikufa. Atangura kunezererwa icago ku Bisirayeli kubera ko yari yibagiye. Akaanza kufurahia mabaya kuwa na Waisraeli, maana Vyose biturutse he? yote yanatokea Biturutse wapi? mu kwibagira yuko utegerezwa kwishirirako limite. Yanatokea katika kusahau kama unaweza ukajiwekea eko Limite si cyagezwe, limite sio amri. amri. Imana yaguhaye ifise confiance Mungu alikupa yuko na confidence yuko uza kugumana reconnaissance ya kuwa utapaswa kubakiana na reconnaissance cicu waguhaye ari ya kile ule ambaye alikupatia yuko. ni yaguha rasiyo kugaburira abana.
akikupatia rasio ya kulisha watoto, ukacubona ko yaguhaye menshi y'imisi nyinshi, unaona kama anakupa nyingi za siku nyingi, ukacugenda kuyasambanamo, unaenda kuziziniemo, uzomubwiye ko yagize erere yo kuguha menshi, utakuwa umemwambia kama amefanya makosa ya kukupa mingi. That is God. Ariko ni Imana, is God. ni Imana, umwizigirwa ibihe bidashira, mwaminifu wa nyakati zote. Jehova niryo zina ryiwe. Jehova ndilo jina lake. Kanya ndaturira abadayimoni, katika muda ndachoma mapepo, ariko narambiwe guturira abadayimoni muri vide. nataka kuchoma mapepo muwazi. Reka ndabaturire maze kuguha ubumenyi buhagije kugira ngo ejo nibasubire kuronga umuryango wo kukwinjira. Acha niwashome, nimeshakupatia ujuzi wa kuenea ili kesho wasipati tena mlango wa kuingia. Ome basi muri no dossier uzoburi expert. Afasali kui dossier uwe expert. Mu rugo rwawe uzi kwiha limit. Katika ndoa yako jua kujipa limit. Ndaheza igihe ubuzima bwawe. Ninabariki maisha. Ku murongo w'indwi rero, katika mstari wa 7 hajya waruge pale ulikuna fika. Iyo ati ni jewe nakwimikishije amavuta ube umwami wa Isirayeli. Icambere nakwimikishije amavuta ubu umwami wa Isirayeli. Sasa mimi ndo nikutia mafuta ili uwe mfalme wa Isirayeli. Ndagukiza. Ndagukiza. Pili nikakuponya. Ngukura mu maboko. Reglement de compte. Ngukura mu maboko ya Sauli. Nikakutoa katika mikono ya Sauli. Ni jewe nagukiye maboko ya Sauli. Ni mimi nimekutoa kwenye mikono ya Sauli. Iyo ni Imana rero kiravugana n'uwo yahaye. Uyo ni Mungu anasema na aliyempa. Nkwinjiza ingoro ya shobuja, nguha n'abagore biwe ngo bagusegure. Nakoze na erere. Nilifanyanga na makosa. Inyuma yo kuguha basi ingoro yi. Nyuma ya kukupatia basi hekalu. N'abagore biwe bose ndabagira bawe. Na wake wote nikawafanya wao. Kugira ngo ndakoroheze muri ako karere. Ili nikurahisishie kwa hiyo anga. Kuko narinzi kutorosha. Maana nilikuwa najua kama hauko mrahisi. Chanda gutegurira muri pale. Nikakuandalia pale. Abamazi misi Sauli yabaguriye amavuta bafashwe neza. Wenye wanamaliza siku Sauli anawauzia mafuta wamekamatwa vizuri. Listen this. Onvigwi. Tugomba yuko umuntu wese agira limit. Tunataka kila mtu awe na limit. Bandani. Kandi nkugabira umuryango wa Isirayeli n'uwa Yuda. Ndanakugabira umuryango wa Isirayeli n'uwa Yuda. Nikakuachia familia ya Israeli na ya Yuda. Kandi iyo biba byarabaye bike. Ngo biba byarabaye bike. Banakongeye n'ibindi. Banakongeye n'u Burundi. Ningekuongezaga na Burundi. So it's God. Imana. Niyavuze ivyo ari kumwongera. Akusema venye angemuongeza. Avuga ngo nibindi. Alisema na vingine. Bisigura ngo mugiye chao. Inamaanisha nyakati zako. Nao na Amerika bari kubikeneye. Hata kama Amerika ungekuwa na nari kuba narayiguhaye. Ningekupatia. Byari kuba ngombwa. Ingekuwa lazima. Naguhaye ivyo mbona ko ari ngombwa. Nilikupatia vile nimeona ni lazima. Ariko utangura gukora ivyitwa ko bitari ngombwa. Lakini ukaanza kufanya vivyo vinaitwa si lazima. Mukanya gatura naho. Katika muda kidogo utanielewa. Niki cyatumye ukengera ijambo ryanje jewe uhoraho. Icambere niki rero? Ngo naho naguhaye vyose. Eti hata kama nimekupatia vyote. Nanse yuko ukengera ijambo ryanje. Nilikataa usizarau jina langu, neno langu. Shika kiganza chawe hejuru. Tia mkono wako. Vuga ngo Mana yo mwijuru. Sema Mungu wa mbinguni. Arivyo wampaye. Kuna vile ulivyonipa. Ariko aho nakengereye ijambo ryawe. Lakini pale ambapo nimezarau neno lako. Babarira. Nisamee. Mwizina rya Yesu. Kwa jina la Yesu. Amen. Amen. Bandani. Ugakora ivyo mbona kwari bibi. Ugakora ivyo apana ivyo wewe mbona kwari bibi. Ivyo jewe mbona kwari bibi. Ukafanya vile ambavyo mimi naona kama ni vibaya. Listen this. Umvivi. Listen this. Umva hivi. Kumbe muvyo mbona katika yale ambayo nayaona naho ndabibona hata kama nayaona negerezwa no kwiyumvira ninapaswa pia kujifikiri kuvyima nibona katika yale Mungu anayoyaona nuko ibibona na jinsi anavyoviona.